Jardan ber, jardan ber. Ey, jardan ber. Jardan ber. Ay barakalla. Barakalla. Taza. Al gel, ulakta al gel. Ulakta al gel, al gel. İnsan aldıda tapşırı azemi. Al gel ulakta. Toy kana yeleri, kalırsan al gelinizler ulakta. Malatsı. Taza salım kıldı. Kim taşladı? Hey, kim taşladı? Atını aytpayla, jolunu aytpayla. Beri çap dep koyasız. Geliniz, Kutman Mırza gelip koyunuz. Burada olduğa gelip koyunuz buna. Asılbek Bayke. Alga geldi buna. Yes, YouTube kanalına primoy efirge sizde çırat. Atınız kim? Beka tüzürük. Hey. Kim saldı? Alay komandasının oyuncusu Kutman. Alay komandasının oyuncusu Kutman Aga, Polman Aga. Vay barakalla Kutman Aga. Kutman Aga, aşk olsun. Молодец, kuch adasız tanımayt et, narayt bereyt, bari tamaşa, tars etkeni bari tamaşa. Barımız Kırgız elbiz. Bir atanın baldarımız. Bir yerden baldarımız Kırgızstan elin. Mınaka dostlar, bugünkü Dodo Ulaqtın uşul bardығы 2-ден 3-ден bazıp çıktı okşaydı. Özü daha 40 kança minut oldu. Limar! Beri gel sen dağı. O şol bala dağı başında bir baskan. Jetelip kelgen dağı şol boldu okşaydı. Jigitler salam aleykum. Toy kut bolsun. İskak senen çetinen kete vereli. Kanday boldu azık Dodo? Yaxşı oldu bu işte. Kırsıda çok oldu bu. En negizgisi kırsıda çok oldu. Barakeldi. Sen de bir 2-3 aylanttın. Ne oldu? Jetpey kaldın mara geçeli. Samanға жетпей қойдым тақырбай. Negizi Dodo Ulaqtın tabiatı uşul da. O da. Tosmoy, talaşmay. Қызықта. Ha barakeldi. Kutmandan akırında alabız. Timka, qanday boldu? Saqada ileşti mi? Bir bastık. At qanday boldu at? Ha barakeldi. Limar. Sen daha bir 2-3 aylandırdın ha? 2-3 alıp geldim, kiralığa koydum. Dodo'dan. Samanға жақын қалдым әлі. Kutman ükam. Жардан беріп, жетіліп. Barakeldi. Qanday? Tamay chesniy boldu? Честный oldu, erге qadamay жоқ болды. Честный oldu. Açıq basmay. Açıq basmay. Barakeldi. Жақсы oyun oldu. Mınaka dostlar. Şunday bular Ulaqtan keyin şuntip bir-biri menen dost bolup şöyle kana berke Kutmanға aket. Kutman kana. Şeker ağapçı olan. Kutman, dağın bir jol, salam aleykum. Salım kut bolsun. Rahmat aka bolsun. Hazır derlik bir 40 minutтай bereli, andan da aşıqırak boldu. Ulaq talaş tartış bolup jürdü. Özü komandada utausu keldi keledi. Anca oyunda da kırıp ketim. Alaman salaylı dep niyet baktım mene. Bir iki jol bastım, yerim optik at menenç. Kanat açtım, Don degen at. Barakeldi. Sıra öyle. Don degen Çıkıp arma. ketті саманға көзде жүгіріпші. Öte katı çıktı bir oğa. Don degen at da bu. Достықта канат açtым. Dostluqtağı? Don degen at var da o sonun balası. O bilem. Balası bu. Ha oşo da. Donun çizdiği balası. Ha oşo balası okşaydı da özüne okşaş boldu da men bilem da anı. Özün begi oynat oturur. Akır patron. Ha barakeldi. Tohtoy bu da misyon sekirip ölgen don. Ha. Komandasına ısık atadan gelgen. Mınaka dostlar. Paradasına Katu geldi ha bir oğa. Басқанына исқа көтерді. Тегерет анын берден. Бүгінгі тойдың Берген бірінші эле саманды орынның көстөрөбүз иесіне келди. ағалары Марка жетелеп коюп. бүгін бәлки кіміміз Бarakeldi. Ha жақсы. Futbolsun dağın. Dağın жүрөктө эмне айта турган сөздөр бар? Эми кубаныч эле бар да, эми ошону бөлүшсөң акыры ушу кандай болду? Шундай кылганда бир сабак ала алдыңбы? Кийинкиде мындай кылам деп ойлой турган учур болдубу? Мындай эрге салбаш керек экен жерде. Эрге себемескенде жан бирек салып. Ачык базыш керек. Таза беш-бештегидей. Ошо салам деп аттым эле. Кудай буйруп салдык ака. Barakeldi. Жер улак чаппайбыз да. Бир экинчи жолу чабат ушунда. Бай келе учуп кетен аламанга жакшы көрмөбүз да. Бирок эми жер улак өзүчү мындай жигиттин такымын, күчүн, демин, ыкчамдыгын көрсөтө турган эми улак оюнда булчу. Аны биз оозу катты каттар менен келе көрдүңүз го. Көбөстө эле же баш бербейт.
Аламан чапкан үчүн аламанга салабыз деп ниет кылып аттым элек. Баракелде. Баракелде. Кутман дагы бир рет кут болсун, сал. Баракелде. Сизге да рахмат ушунда ат таптаган. Аксакал. Биз таптай беребиз Кутман чаба. Баракелде. Куттуктайбыз. Колуңузга береке. Баракелде. Рахмат жигиттер. Помидор деген айгырдын баласы. Өзүң мен да кубанып атам ушу. Алап таштаганда. Баракелде, бактылуу куттуктайбыз дагы. Той эгелерине дагы рахмат. Allah razı olsun. Toylar bolsun, bödök çıkan palbandarız olsun. Otları müdürül ve cilil bayısını mana үйüne tarqap жүрөбүз. Сага дагы рахмат. Ар дайым кайда болбосун той тамаша татып элге көргөзүп атасың. Ишиңе ийгилик. Амин Аллах акбар. Амин. Чоң рахмат. Рахмат чоң.